Kalonzo Musyoka atongoretie mbũtũ ya Azimio oka kũhũrĩra Raila Odinga ndebe kaunti-inĩ ya Narok. Ũyũ ũrĩ mũthenya wa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio gũtabania mĩhang'o ĩno thutha wa gũcoka ngwatanĩro-inĩ ĩyo. Azimio inawezekana. Mbũtũ ĩno ĩtuĩkanĩtie Wasonyiro, Narok Town, Ntulele, duka moja na thutha ũcio gũtirĩhĩra suswa. Tangu mimi nitoe waamuzi juzi, hewa ya siasa ya Kenya imebadilika. Na kama uko hapa na ulikuwa na takshishi kujua nani atakuwa rais wa Kenya baada ya uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8, ujue ni Raila Amolo Odinga na dada yetu akimsaidia Martha Karua. Kalonzo kukubali kukuja kuungana na sisi zote kwa Azimio, ndio amehakikisha tunamaliza hii kazi round 1. Sasa kama amekuja, wala wajamaa wengine watapata kura wapi? Hakuna kura. Hii ni round 1. Raila Amolo Odinga anakuwa president. Mbũtũ ya Azimio irauga atĩ thirikari ya Raila Odinga igakorwo ĩrĩ ya kũhũranĩra ihoto cia ndũrĩrĩ ciothe. The first priority ni maji tutoe pale Kijabe ya kuje hapa Suswa. Hii elections ambayo tunaenda, hata kura zenu moja zipotee. Tuhakikishe Raila Amolo Odinga amekuwa nini? Iwe ni Raila na Karua na Kalonzo akiwasaidia, tutapita na ile kura haijaonekana Kenya hii. Angalia Kenya kunaendelea kwa Mount Kenya. Mheshimiwa Martha Karua amebadilisha kila kitu. Mheshimiwa Kalonzo, yeye ndo anatuunganisha Kenya, tuhakikishe Azimio ndio imeform the next government. Kura zote mtamwekea mtu anaitwa Raila Amolo Odinga ambaye ako na support ya party leader yangu Stephen Kalonzo Musyoka. Oho atongoria aya nĩ matetetie ngero ĩrĩa ĩrĩga gũtabanio nĩ maabitha a borithi arĩa marekũĩrwo kũraga anake ana a kaunti ya Kajiado, magĩtetia ũgondereru wa maabitha a borithi na a nyamũ cia gĩthaka harĩ kũhũrana na ngero cia nyamũ cia gĩthaka kũrĩ mũingĩ. Airuhusu mwanapolisi achukue risasi ampige risasi mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo ile tukio ilifanyika Masimba, mpaka wa Makueni na Kajiado, tunalikashifu, and we don't want ever again to hear police using excessive power kuumiza wananchi. Kabini cia Kalonzo na atongoria a Azimio Narok ciũkĩte mathaa manini tu mbere ya Odinga kũneana maratathi ma kwamũrwo gwake kũrĩ komishoni ya IEBC mũthenya wa rũciũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Suswa kaunti-inĩ ya Narok, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.